Mwiriwe neza abantu badukurikiye cyangwa se mwaramutse aho muri hose. Twongeye kubasuhuza, twari tumaze igihe kinini tudakora kandi twashakaga kuzabakorera ibintu byiza kugira ngo twongere tubashe kuba twabona umugisha twese. Rero uyu munsi ubushize nari nabigishije kuregera, hari n'abantu bari babinsabyeho uburyo twaregera kuri piano, ndeka ndabinyuramo gakeya noneho mbigisha akantu nashakaga ko tuza kugira gucuranga. Mukameramani araza kunyegerezaho areba uburyo amajwi yanjye aba arimo hano. Urabona hano harimo jazz, harimo na solid guitar na synth bass. Reka mbereka uburyo, hari uburyo ushobora kuyikoramo. Urabona piano nayakije bisanzwe, ndabikora nihuta kugira ngo muzagende musubiza inyuma. Noneho turagaza hano ku majwi, hari iyi piano, hari na piano isanzwe. Nshobora kuza kuri iyi piano ayikandaho, urabona ko yatseho, yiteza hano gutya. Urushatse njye nkunda gukoresha jazz, uraza ukayiselecta ukayikanda ikajyaho, and then ukaza kuri kano kantu kaba kari ku ruhande kuri za Yamaha 2100, uza kuri kano ko ku ruhande. Kano kantu kabamo ibintu byinshi cyane, ahitazamo place panel switch or foot beta pedal, ukayituza hano. Urabona bimeze gutya, umara kubikandaho ukaza kuri DSP. Iyo ikanze DSP bahita bakuzana hano. Bino bintu byose tubishize twabirebyeho tukabigira 0, byose bikaba 0. Ukahita uzamura hano, ukazamuraho akandi kantu, tuza kuri type ugakoraho, ukaza ku ma chorus ukayishyira ku ya 6. Akandi kantu hano heza kakabaho kuri iyi piano ya 2100 nuko ushobora kwita ukata ku ruhande hano muri tuno tuntu, hari back, hari na next. Utu tubiri ushobora kwita uza ukagakandaho, tubona edit. Aka kantu ka edit rero ugakoraho. Utu tuntu tuzamura amajwi cyane cyane, akavuga cyane pe. Ngewe nzamura utu dutatu nkatugira 2 and then ubundi ushobora kuza ugakora kuri piano. Murumva ko ijwi ryahindutse. Ibindi ushobora kwituza ku ya 2 solid guitar tukayishyiramo, yego, tukaza no kuri bass. Ubwo solid guitar yo ndi kuza hano muri user, niyo mpamvu ubwo ubushize murareba muri video nabanje ubushize harimo uburyo nagiye nziregeramo. Rero impamvu ndi kugira gutya no kugira ngo ducunguze uburyo umwete, tubone n'uburyo twigaho utuntu nashatse ko twiga. Urumva rero nuko nguko bass imeze. Rero akantu k'uyu munsi nshaka ko twiganaho, ngo ndaza nkabacurangire bwa mbere mubanze mukumve. tukiganaho gatoya, noneho tukaza urumva niya ndirimbo kuri urwo rutare ryambonye, tuyihera muri 5 muri sol, ukahita uza kuri 4 kuri rimwe,
hari abantu bakunze kuvuga ngo iyi ni rimwe, ngo iyi ni kabiri, ngo iyi ni gatatu. Iyi ni gatanu, iyi ni kane. Iyi ngiyi ikaba ari rimwe, kabiri, gatatu. Ibyo ngibyo narabyigishije nabyo muri video yindi muzayirebaho. Okay, ni ukuvuga ngo ni gutya, ushobora kugenda gutya. Okay, ako ni kamwe, ni rimwe, gatanu, kagaruka kuri kane uko ushaka. Okay, noneho kuri base nayitwerekereho. Ni ukuvuga ngo ugiye gukubita kuri ya gatanu, kuri ya ugira gutya, ni ukuvuga ngo ni kane kuri gatanu, ukagaruka kane, ukagaruka. Iyi ni gatatu, iyi ni gatatu kuko rimwe ni iyi ngiyi, kabiri, gatatu. Ntabwo rero ugira gutya, oya, utugira gutya. Kano niko gasoneka neza. Okay, rero indi video nayo iri bukurikireho ndabereka uburyo. Hari akandi kantu nshaka kubigishaho, ariko ikintu cya mbere murakora subscribe, mukore share. Byibura uyu mwaka twuzuza abantu 10,000 by'abasubscribers. Turacyari bakeya, ariko n'abayikoze bakomeze basharinge. Noneho ndashaka no kuza kubigisha ku karirimbo gatoya umuntu yacuranga, amakode yakoreshamo nabyo mwari mwabinsabye, ariko muri iyi minsi abantu basigaye bakunda igisirimba cyane. Reka aricyo tuza kongera kwiganaho. Hari akandi kantu bafitiye, ukore subscribe kugira ngo tuze kubasha kureba n'ibindi turi bucurangemo mu bundi buryo. Murakoze.